menta ka janmit akapor arbaji ka kabinet kalasyong bat ka lasim katu kan itali kirai ki badon kam na kamenta ka jing mentoy jong ka jela barokaway ka ba nengkong ka rai kalong ka proposal ka bawan na po ka sports bat youth affairs department ka bala kerpat ia ka kabinet menta ka sngi ba kin ai ya kani ke jaka kabla identify daka sports nreu pusau ekar live nreu pusau point live pusau ekar na kabenta ka jingpen kre ya kani ka national game hapo ke jela ke jongi kumba piatip barok ba ka jingpen kre kadang ya cha chisai tiadin ke jingya kren ke jing tirjumut ka basani ba na kaliang jong ka kabinet kala approve ya kani proposal ba shen nreu pusau point lai pusau ekar ka jaka hangte apo sauli New Shillong Township en sa IT no siapo ka sports and youth affairs department bakin le ia kabadon kam kabaan karai ka bangisim ka baar na kabedei bat ka jingkentiu ya ka bai kali ki public transport ka banengkong ka proposal kolong ya kani ka state carriage lani contract carriage batru ya ki buses kador ka ba mensua haduk menta ka sngi kalong si tengka sanaya si kli si kilometer. Teh ka proposal ka bagi ai menta napo ka transport department kalong ka proposal ban enhance kalong si tingka prapo naya si kle si kilometer. Ka baar ya kini ki kali ke baret ka kapasti jongki ka balong new seat lane haduk kad arsit ka ba kentup ya ki sumo kitu ki max bat kiwe kador kaba haduk menta kalong artengka sanaya si kilometer tenrei ka proposal menta ban kentiu kalong lai tengka henreu ponaya si kilometer naka kadau ka kabinet kala approve ya kani ka proposal kabawan naka transport department te hakabidei bat ka local taxi nangta bat ki auto rickshaw nakwa ban yutu ya pi bangidang sudep ban revise ya kan nikador jong ki bai taksi len ki bai auto rickshaw menta dang ha ubenai ubenengkong jong news nem bat kador kalong ar phon reu tengka si kilometer ar phon tengka si kilometer bat ru haden ba pikros ya ke si kilometer khat lai tengka si kilometer extra ban charge ka basic lani ka dor tenrai kolong si kilometer arru denga ande pla cross pipoi ar ne lai ki charge khat lai tengka si kilometer nang ta kumju ru ya ka auto rickshaw ka dor kolong khat sau tengka si kilometer but menta kador kaju khasau dengka but man ka extra kilometer kajikat kidai ban charge riu tengka hadin jong ka si kilometer extra kalong si riu tengka tin nakata kadau ang laya thirba ni semba kador jong ka local taxi si kilometer bat kador jong ka auto rickshaw khat sau tengka si kilometer hadin bangilaya pej benia ngisem ba kadang biang bat kitu kinong kamai kim pat du dong namar kani kador kalong per kilometer kumba la prescribe na ka Ministry of Road Transport di kita kata kadai ka benta ka baar ka bangakwa ban pentip akmat jongpi nang ta kabalai pat kadon kawai ka office memorandum ka draft ka ba lawan ra na kaliang jong ka finance department bat kata kalong bangin adopt ya kawai ka policy kata kalong
adoption of Swiss challenge method of procurement in the state of Meghalaya. Kani ka bangi sukwa ban subatai kendiat kalong. Kani ka polisi ki babon bah ki wei ki state ki pentrei kam. Namar ba don ki judge kam. Ki balese ki don ki briu ki lan ki company ki private company lan manu ki ba specialize ya ka ka judge kam. Ka balese ko mo opi ka ba kim yo lat ya ka ban penpau kim yo lat lese ban pa te leng ba jong kan ko polisi kalong ba kum kita ki balong innovative but ki balong unique ki ba lese kalong ka jingmentoy ya ke jela bro ko wei ngi pendon kam ya kan ko polisi bakila ban submit ya ke DPR claim da don kam ban ong bagin siu ru em yaki kin submit ya ka sarkar leng ba ki department ki ba per laki jong department nang ta hapok ka jinglong chairman jong chief secretary kini screen anda ki baklong feasible ke babiang ka department concern pada kan sale ke bedon kam hakaban khot tender hakane ke polisi ya ki bakum kini ke prepare ke DPR ni ai ke preference ba kila ru ban trei maki ban long le si kum ki implementing agency lane kum ki kontraktor ban trei yakakam tamba yakata kan ya kat kum ka kendon jong ka sorkar ya ka ba jupenmi na kapor ha ki standard ki baper ha ka wedei bat karukom khot tender kata ka dei kementa ka balai bat ka bakhaddu ka ba ngi nakaliang jong ka transport department ki wanra biang ya ka draft motor accident tribunal procedure ha ka ba menta ka sengi la approve ya kani bat kane ka prosedur kalong katkum ka advice bat katkum ka direction na ka Supreme Court bat ru na ka High Court jong ka Delhi ka ba kilapha syaki jela poro jong kari India jongi kini kidai ki southly ki agenda ki banakaliang jong ka kabinet kalashim ya karai. Few decisions were taken according to the proposal cabinet memo brought in by the respective department. Number one, I would like to inform you that the cabinet has approved the proposal brought in by Department of Sports and Youth Affairs relating to taking possession of 64.34 acres of land at Sauli, New Shillong Township, Mau Diang Diang for the preparation of the 39th National Games. As you all know, that the land in Mau Diang Diang, which is known as New Township Shillong, is being looked after by Urban Affairs Department as well as GAD. So, Sports and Youth Affairs Department has requested the Cabinet to kindly approve for immediate taking over or taking possession of 64.34 acres of land, and the Cabinet today has approved the proposal where the possession of the said land will be taken over or will be transferred immediately to the Department of Sports and Youth Affairs. This is the agenda number one where the Cabinet has approved today. Agenda number two, again brought in by the Transport Department, relating to enhancement of passengers' fare throughout the state. The proposal is like this. The public transport, state carriage and mini buses
the existing rate that we have till today was 1.05 rupees per passenger per kilometer, and the proposed enhanced rate is rupees 1.80 per passenger per kilometer. From 1.05 per passenger per kilometer, the proposal to increase was 1.80 per passenger per kilometer. Number two, for above 7 seaters, those vehicles, be it Sumo, be it Mahindra Max, so on and so forth, above 7 seaters up to 12 seaters, the previous rate was 2.05 per head per kilometer, and the proposed enhancement is 3.60 per head per kilometer. So the Cabinet is pleased to approve the proposal submitted by the Transport Department with immediate effect. Number three, local taxi. Transport Department has briefed the Cabinet that just in the month of January, the local taxi fare was already enhanced to rupees 26 per kilometer, 26 rupees per kilometer, and then 13 rupees for every subsequent kilometers. Means after 1 kilometer, the basic fare is 26. Then beyond 1 kilometer, if you go for 2 kilometers, add another 13 rupees, so on and so forth. And auto rickshaw, the existing rate effective from January of this year was 14 rupees per kilometer per head and 6 rupees for every subsequent kilometers. And these rates, when we discussed today, we found out that it is still okay and reasonable. Still okay and reasonable. Because few days back, I think the association from the local taxi association, they submitted the representation requesting for enhancement of taxi fares. But when we look at the revised rate effective from January 2020, we found out that the rate is still reasonable. So the question of enhancement does not arise. So the Cabinet has approved in totality the proposal made by the Transport Department today. Then the third agenda again, the Cabinet has approved the draft tribunal motor accident tribunal procedures. Motor accident tribunal procedure was again approved by the Cabinet this afternoon, and these procedures was inconsequent to the Supreme Court and the Delhi High Court directive to all the concerned states in India. So therefore, these procedures will be in place henceforth. So that is the number 3 agenda. And the last agenda that the Cabinet
has approved this afternoon was the draft cabinet, draft OM, draft office memorandum brought by Finance Department. And this office memorandum is about the adoption of Swiss challenge method of procurement in the state of Meghalaya. Quite a number of states in India, they have adopted this office memorandum, where this office memorandum says that any private individual or any private agencies or any public undertaking can send a proposal with the DPR in case if there is any innovative initiative. Innovative initiative, for example, setting up of, for example, I'm just giving you example so that you can also get the clarity. The example is, suppose one unique idea, unique initiative, maybe for setting up of sewerage plant. Suppose sewerage plant, and to convert this, these products ultimately to different multi products, which can be again reused, be it in the form of manure or anything. See, this kind of initiative, the government, state government has adopted this policy, because by having this policy, office memorandum means any initiative which is, as I said to you, very unique, where even the department expert in the department concerned, like in PUD, maybe we don't know, or maybe in agriculture, maybe they don't know. So we encourage private individuals with detailed DPR. They can come up, prepare, and then ultimately it will go to the concerned administrative department, where they will study that DPR. Of course, that is free of cost. Whoever comes means free of cost. And if found that yes, this initiative is beautiful for the interest of the state, then DPR will be sent to the committee which is headed by the Chief Secretary. And again, it will come back to the administrative department. Then, on the basis of that new initiative, DPR department can float a tender, and the bidding system will be taken place, and it should be as per the prescribed norms of the government. So this office memorandum is known adoption of Swiss challenge method of procurement in the state of Meghalaya. So these were the 4 agendas where the cabinet was pleased to approve the proposal accordingly. So now we come to the next point, and now I think the Honorable Health Minister would like to update to all of you as usually done. So I would request our Health Minister to kindly do the editing. So as usual, for the information of the House and also for the disseminations of information to all the people in the state, I'd like to update you the latest position of COVID-19 in the state of Meghalaya. Till today, the 12th June, the number of samples sent for testing is 12,513. 15,513. 12,000. 12,513. 12,513. 12,513. Then the number of persons tested negative till today, 12th of June, is 12,169. 12,169. The positive cases are 44, 1 death, 19 recovered,
and 24 still active cases. Then are waiting for the result there are 300, and those people coming from outside, the returnees, there are 15,058, 15058. Iwaisan not Sanpra. Tingani kedai ka update lagu benda uni COVID-19 hapo state Meghalaya. Haru benda kesengi kat 3 Jun. Di baru kepala pak benda testing lalong kat Hajar senspa kat lai. Nang ta ki bala test negatif. Ki bala test ki layo negatif haru benda ki long kat Hajar siswa nduk bendai. Di balong positif kes sabu-sabu di bala kelat. Kat kendai gila recovered gila jam, but haduk benda dangsa Arab Saudi ki positive cases. Tiga bagi nangap di result benda haduk benda si kalong selai spa ngun nang tadi ki balawan fai siapa ri state Meghalaya ke jongi ki buan bar jonga Meghalaya ki balawan poi haduk benda ki long Khatsan Hajar San Pupra Iwaisan not Sanpra tiki district wise active cases. Apo East Khasi Hills kidon Chifongut, nang ta West Gentia Hills kidon Sun, West Garau Hills kidon Sun, pada Southwest Garau Hills kidon South. Kini gilong ki status dong ka update COVID-19 hagi state Meghalaya but ki district wise. Kalau jadi begini ka baik taksi tentang ini sosial. Kami ada dua bambu sarkar dalam kami ada share taksi. Kalau ada sarkar dalam menjemput bani dimana, jadi mitra sistem, nama diberi kita kecil banget kalau kita nelayan kata. Anda itu kau yang mengeron ni orang apa, sibuk kita. Anda diberi kita maka kamu juga mitra sistem kembali itu lah. Pihak kan niru nilai keren, bat kabasai kedar kat department ka transport department kan isu yang order ke bedon kam yakini ki nongnya taksi baki dei ban penut kam yau mitar lam kam ta phinam tip kan don kan no kilometer pia chimita kilometer ne pia tam ya kata ne pia a ne pia lai namar ba kumo pi kan ne ka dei ka standard national norms ka ba baro ai ngimla ban ong haka kerteng ya kasiat taksi. Dia kata kasiat taksi kayat be kalong hakijing insyaallah pikiran kat kum galenti ka an kalong illegal. Dan rengi hang ni ke praktis jong idegi su jumut para nong song kali bot sen ye share. La de san pau tengka la sengi don san gut ye share mal mas pau tengka. Piso debat kitu ki driver ke hun lang he kata. Dan rei hak bakum kan ka case ke jingjia jong ne ka COVID-19 ngatrai kala plih lut ye ke jabing ye ke jumut jong perkhat jong uwei puwei ba mentak la de ka por. Ba komo ong pila da syak ban song tang arngut. La se pia ar kilometer, lai kilometer. Kamut kador kamut ngihap ban but tik kat kum kene ka prescribed rate ka bala ai naka transport department. Kalau kamu atau kita sih minta kalau ni su kita apa ini stay yang ada sistem dan kami pun atau kita sih minta ya menta ngaong pi kamdon ka kali ka bomdon meter system. Pila benetu yang apa kadon ka kali bomdon meter system ke speed kadon ke speed ke utu speed meter udon utur laban penbe laban ban kaun udon speed meter tan sele hoi separate utu meter lagi kwa let's say nomor batek ki customer let's say kim long satisfied ya kata ka instruction ka saai ke transport department ban le ka don kam tenrei la da menta ki padon ni utaru ngaong pi ka tu speed meter uladon pa ubakila ban kaun nong turu daki so jumut bat kini ki customer. Itu ke jika sports anjur office department apa office. Jadi nasional yang pakai itu jika. Kani ke jumut hangsa bansna de ya ka game village. Nomor ba sanpau ekar kelayok. La ai ka sports nama taban snai ke tu stadium. Tementah kidon kampat ya kan riu po sau point 34 kalau nak mentah ka game village donation
Yang itu kita eksamin na po ka transport department. Kita eksamin na ka transport department. Untuk kabinet kalau yang mereka juga kayu. Kalau ini sini naga yang semalam. Naga yang semalam. Apa ini diberi kawan naga yang kaki kakak per. Kalau ini waktu nusla siang boy sama keluar. Man, keladon bersikap. Kebanyakan ban keli lomba ini kita berjuang untuk menjadi set jom ini kita kesem malam. Imma ban keli kita Islam keladon itu nomor 2 ban rum nopo media. Jadi kasih ban. Nah kita juga pakai nama ya itu kau mengenal Asia. Ini pokok ini kalau dibuat ini dulu lomba timbulan ini bersusah. Kalau lagunya kan lewat. Ngapat tip ya kata bamdon kikot kelah. Kumhai kita bagi kem kisang balang mapiom bamdon kikot kelah. Kumhawakan dibuat oleh kerong. Bawa nasam. Kalau apa ni kikot kelah. Dari kata kawan lomba. Akan terima sen nani nani. Alas, how you do it? How to pasha ini proses. Napo, ini hati isu ya, kita kita buat nomor ini nasya. Makin ini dalam ini. Islam makin dalam ini buat. Kamu kita ada kali ke essential commodities. Nggak ada ke essential commodities. Kita rok yuk kata tolong ini kalau. Kin mau nih. Kam lah long. Page ni ke standard prosedur ke bangile bentang. Ke belong in place kalong ngong pi ka interstate kan ma interstate movement still ngi klem sya. Ke bengi sya kalong tangi yakini ki essential commodities. Tengi ngong pi ke interstate movement hadu mentang ngi pat sya till this moment. Barok na kalian jongi ka sarkar ngi khang. Like no komau pi yakitu ki kali ki bakit yaki essential commodities ka bamut yakitu ngi ai kerpang ya ka permission bakin wanbu rengkat ru bat ki protokol ski babiang Oh, pimodita. Pecine, hakatu ko por pi ke benengkong katu ka kes bajia, mensuakan mau bersepo por melakrai ru. Balai ka pelong bagi hap bandaya lek pilatipi ka bedang jia nengkong tu. Te teng ke kilong panik kibriu. Te nadau bepli komite chess hap lek ban ai mesim ke bor snong ke bor tau. Not necessarily bagi lek ban ong ban that ke tu ka yin. Mo ke jing lek kelong ba kum katu ka pi menin ka ba help Mr. Lek hang tei hapo dem senyo katu lek da ka bor snong rengkat bat jogi de chess kalong ba pi ban batai ya kibab kitu kinong song snong la da de man ka ka ye ka maroi se klau ta kam lele tene ke jing lek kelong ban ai mesim ke bor snong nang ta ban ye trelang rengkat bat ka bor snong ba ka sarkar ka don kat bat ki kinu ki jing artatin ki jing snouting ki jing snousme ka bamot da ka balik da help Mr. DHS ka ai mesim sibun ginong kit kam snong ginong kit kam thau bat kumju ru ye gitu ki marjan ke manpa ya ke ba let's say u wan rung kensan u kenyang jingpang ha ka yeng ke jongki Ini okay. Ini ada small issue. Ya kan locality hang syahna do kata kepor ngong pi kan ma bayo mau prem. Ngong de na mau prem. Ngong nu hai dan sik labiang. Te ya kabang tangi no problem nan seban ngila punya tu pi hadu ka snong. Ya kerteng snong non jing er ini tu.
Tenrei long da bijrong tan ki jubab tingi ya perlengkot kat balak kan. Rei pim yokem ada tingi mengi thu ipin detail. Non jinga kata. Mo. Haduk ka keteng kisnong ngila ban thu ipin non problem, non ke issue ai ran. Mendai ba ong bengi kwa ban hait le ne ban buri you know no. Tenrei na kaliang jongi ngopi ba por bengi ya batai, por ngi brief ne ka sulut kai tang apor ngi simba ngi sim betang itu i. Ong no tangi clenchi ngi. Ba pilatip hi ma pi pada ban at maslam. Nei. Tôi nghĩ là nó lúc sáng ngồi đây thì bằng tôi bên này thì apa itulah jadi kalau di apa ya kalau saya berusaha berusaha di news di bani kalau kalau yo macam dari kita lah nggak dunia itu dah pi iya kan ni ang siang ila IT komong pi ila IT haka police department bakin simkia ya kani hadin bak muka tu fake news komong pi mensisengi ka bami ka bakta ia borok ki nong song jog jela ka jongi te ya kani ngong pi ngila de ngila menin ngi don ka review meeting haka jing ngilai keren bahai kani but ngila note very seriously yakini ki aka bajian mar imat ban syukren de kaktin ban su ong yaki imat mlong su te don kam lu bat ka kam te ka kam ka benang ni sekmat i ka long ba Sengau bah wajah spread klebi yaki fake news. Namar yo pingat hakarunar. Mo ngatrai tangkata ka berkam. De nang de hang ta bangai pi mentan nang ni sekmat. Ka banga kerpat kolong tose. Ngin yelong constructive. Uwei pa kawai ngas ngau panong bangi dei ban yelong bani trailang. Ngin long constructive. Ya ka bangi tip ya ka badai to ngini pentip lang. Bandum yayap. Mentapa ya ka bom dei pi pendei. Ya kabadai people like ngatrai kata te kejing long beriu ladai balai sa sklau kum kita kijaj beriu ni kimbit ban salang para marjan mat paru therefore ngong pi ka warning ka mengi ai na kaleng sarkar very strict mod strong message kan itu ipi kino ke belum responsible nang ne sekmat yaki fake news ki bapli ba pendutia du dem ya kinong song jong kejela jong i borok kawai Naman lai thu pi menin ngau dang ong pi bak ki ba phun ni nga to komit lai pho so phongut ki ro ki ba pli de ki jing ting ki phun dai ba ong ba kelor ni bak da ki jing ting bak kamta bak je kamta naman bagi trei marjan HCMO pi kum kita ki te kinne ki jaj ngau ngi pi ngin rat nang khong na kata ngam ong ya pi ba la kat nu la ne kum du ten rei e ki jing start ko government ai ba ka an kan prevail ya ke justice ang ne pok jela jungi bat ka banga appeal ru ngakerpat iki nong snong ke jela ke jungi bakin sngo ba wat chulong padeki wat pat ngap than ya kum kitu ki khubor namar bateng teng sudu thia ai lani ka kta ai ka kiu BPA ka met ka phat le diru sir can you elaborate more on this motor accident tribunal? See, this is the procedures. As I said you, the procedures. Briefly, I will tell you. See, when the motor accident happens, there are cases where the insurance company does not pay. Sometimes they don't pay. And then quite a number of cases they pay. And the insurance company and the customer, they are happy. So therefore, for that issue, we don't have any problem. But the issue now is there are thousands of cases which ultimately leads to the court. So therefore, Government of India, under the directive of the Supreme Court, says you have to now constitute a tribunal to sort out this kind of issues, because it is totally unnecessary. Therefore, this tribunal, that's why this tribunal has the guidelines, the procedures, how to reach to the tribunal, and then ultimately the tribunal will take up, and then within a few days' time they will give the ruling, the judgment, and whatever ruling judgment given by the tribunal is final. So the state government will have to constitute this tribunal? Sorry? So the government will have to constitute? No, as per the Motor Vehicle Act, because Motor Vehicle Act falls under central government,
So in case if you have any grievances, the tribunal is already in place. Tribunal is already in place, so they don't have to, we don't have to again constitute a tribunal, but it's already in place and we don't have much problem. And number two, in case if it is in the court also, look adalat used to happen twice a year or thrice a year. Even in that forum, it can be sorted out. But this is the standard procedure how to go about it for the services to be provided by the tribunal. Pi kan ni kalau baik ke booking. That's why mengong pi day ban syai bahai kan ni. Namar kan ni kedai ngimju ong share taksi. Kaan kamdon ban ong ka share taksi. Namar ngabi atik kan kaat. Kaat kamdon ban ong ka bay share taksi. Banga berbalam ngini cemokar ngini sew marsanga. Kamdon ngung kata sew tu ke kilometer. Kabamut si kilometer pihak si first 1 kilometer kan long arpulu tengka. Sorry. Driver. Yang tabung orang pi habal abuk te. Buk mengamaroi leneng adon arngut mentala pipek jadi protokol bagi siapa orang tang arngut. Tika syong justru jumot dengar. Tika namar bakak bangila ban ai kalong baik haka kilometer ka charge kalong kilometer. Te ngam ngakit arngut ne marwei ne kamut dari justru jumot mangabat uwei pat tenglah yaseu marstek. Henry ngong pi legally speaking ban ong ka share taksi kamdon ha ka provision juga. Ka bangila ban ong ba tongin penyai da ka share taksi kits phongut lene sangut lene rungut pe yaseu mar kata kamdon. Balik? Ya kai. I think that question is so stupid. You asking me this question. You said, Haba, I already told you it is not there in the provision of the act. Then you reply yourself. How can you ask me whether illegal or not illegal? I told you that there is no provision in the act. The act says that per kilometer. That's what I'm telling you. The prevailing practice is what we did. Kalong baik ngiya share pervis tu jumut. You benar point. Subuk ngiya don menta sangut. Itu ngiya book ini taksi. Tela se kador ngi kelin driver kanu pinsim hangta. Tu driver ngom baik ba okay kada lada pia seulang tu mas pudunga. Tu mengi ngiya sengutnat ngiya hun. Hari saya nong mengi. Kata dari syah kerja kabangan seu arpulu tengka si kilometer. Lagi don argut kamu dia seu tang markat kalai tengka. Lada arpulu itu markat kalai tengka. Lagi don nei saungut kamu lanang suko. Nrei ngong ya pi kam don ke provision bengilak benlek kemta. Kabang yat bet kalong per kilometer. Ngim ong per person. Ngong per kilometer. Pia buk lang ne. Pilek kumno kamu kaya bet daka kilometer system. Pi ngalaongi pi kane kadai ke Central Act. Kane ke Central Act. Teh bakadai ke Central Act teh stang bangin ya legislative parliament. Dan ngaong pi the entire nation kalong applicable kanika act. Badha kanika act ngan yu tu pi ngaong ya pi kamdon ka ketin share kadon be ka ketin kilometer. Kamu si kilometer. Dan raya kata ka practice ko mo pi ngamong legal na illegal. Dan raya ka jum ka bangakren kalong kadi kijing start. Jong kitu kibesyong mdon bi complain don bi ong umno kamut laya kalaya la kaya. Dan raya hakobokum kan kijing jia. That's why ngong pinga comeback na umta ka taksi ki auto rickshaw. Hakabakum kan ni ka situation ka ba jia menta. Kalong ba aning la apet namar kadon sisa ka jing ut na ki seng association joki hakabakiwan ban ong ba sngobha sakentiu no ya ka bai kali.
Ten ngi pe ngidang dep kentiu pleng ya kani men u Januari arpo. Te anengi ken la dengi kentiu su menta ngi I bakala kam pat long reasonable. Te kador ngi I kalong reasonable kadang biang bat ba kim pat yap kat kum kani ka sistem ka ong ka by charge da ka kilometer. Sir, kapag minang kun ni ka club. Ho. Kasi po ang kamanyasyon ya jangan brief ini bernyasyon kami try for bag sorkar kan sim sunan ba ya karay penduk ng ita boong kanya sam isa bernyasyon taksi bernyasyon kanya rekam nabe yang ini polisi dong ka central act mo piong ban lesi giwe ng subok apa di kini Legally. See, we are reaching to that target. That's why we ongi menta kalong ka eye opener. Hakaba kitrai kali ne, ki driver ne, kila sutu menda. Lada piyai da kato ka shet da kasing ong pelaya pelapa. Nangte ne pok se, ong no, nangte ne renja pinyai hadu mot pran. Ngamtip kan poi kan kilometer. Te lada jia bangi ong mengiyai da ka shet taksi haba mentam syasyu don tak arngud. Lada pisai sim sipau dengka. Lada tang arngud mi tang arpong. Terpia de kilometer ngat la poin rupo nyo po. Te denta bang obi kan pelong bamenta bro artli kikti kin soto apya thap. Pin thap kti kumno. Ka mut mentang la realize ya kijing sisya kalong ma pleng la bhai menta bingine ya be da kanika mileage kilometer la pisong marway kam lele pilasiu be kador kumdo tik. Te pidon pada arngut ru kam lele namar baik katar pisiu baik kador kajutik u driver don hok su ban ong epek mo ngan kit su si ita poi hei tui poi ngan kit si ita poi tui poi ngan kit si ita kade kata tamam ni kan better system ko ni ta kam kilometer ya baru kan kene ya kai kemudian kilometer system ko kene tapi on driver kene baru ko mencoba kita system terus hot pi ya kata menta ki basong taksi bun hi ke bayan ang start matrai tan sulak bu tu you bementang keren suai kan ka umitar bala do lepa hak kali ye ke speed mitar mo speed speed mitar tu don lebih kita mungkin justify kita ke malik lejong mengalaya kata kilometer ngamia kata kilometer namar batek ke bay taksi hai ke bay petrol babun kita don kali ngan tu bi ke you ba distrik ba kita tho ba menta kasngi pimi menta itu pinyai kan kilometer menta broski te negara daun ni utu kabel speed ni u terekam ba dan dah mengapi ke perstal lut je berok menta te kambahan bangkah di taksi ibu kan ya kata ngelaju bang yes let me tell you kata ke menang ngeladep jubab te ngeladep ong ba menang ong ila ai ka ya ka direction ka transport department bahkan walk out kumno belek kan ni number 1 te physically menang piong ba bagim don mita te ngong ong pi speed mita la don lepa to bakwa ai intensely ban persniu kaya la kejong te rei ngong pi haban pen bah swai jak la dong 4 yo mitar ni uban indicate ang to te penekam sau tu speed mitar ulong te dei tangita hoi menta kasngi hoi recover na dau poi menta ke ba long ke active case la ong menetang arf sau 24 namar hudu menin day 25 te menne ila iyo ila dep test arsin ite nang tai negaru te ila iyo negative but menta la declared bila long fully recovered but mende kata menta na ka 25 menta ka active case ka poi 24 tas ko ya ini Disini asing, kapa kejelas ini dalam kuslai ini yang Jepang. Kita berbicara kuslai beda waktu ini ada sosok itu dan dia pun jingkawang berkorban di perkini kue. Kita suka ke perlu berkorban berkat ini kita memang segala kita yang sosok ya kan ni kan law and order kaan kan ya te manu va violate ya kaan
ngatrai kin habban siu kador kat kum ke provision jong kaan te kabangai ngas ngoban ong ba kalong ba barok ngakerpat ya kinong song jela jongi bangim dei banyasim kabu ya kani ke situation menta namar ba yok yong ban upulit ulaklet ban pej ya kalau nodar ulamit ban pej u covid ten rengang ong pika kaan kadon but ngin ya tek kat kum ke prescription ya kabalabu lemba jogaan but manu ba pengkenya kata de ngin pentikna bakin syak ban stop ketika kadang kani gawai ka jinjia atau gawai nagi company jong ka sarkar kren ke NHIDCL diberi juga di sa pengesal shop jadi kami nak tak begini di projek Sinasuro apa kejelas ini pil kumpulan ini sampai ini nak kuno bio report ini begini api dehang ta bang api kajia kejinjia kajia kawe tu sisin setai semokruat de menmet pada kajia ka office jong ke IDCL meneng lakot ngila don meeting dehang ta bang api ngila IT sya ke police department bakin simkia ban trace ban find out build up ya ka case balai kali long kumni ke ai ka bajia na tang la ngalai keren ya ka SP bat DC ngalai keren lo ya ke SP DC satai sipo mau keluar ba kumno ban handle ya ka situation namar kumo pi kine ki company ki bawan nga iting bayok ki kun samla jongi ki sutu bakla kine ki wan ngidon kam mangi yaki mdei boong badon kam maki yangi lengi don kam mangi yaki lada jia bakini kin lekno ki project jongi ki surok jongi ki babon ba ki badaki spa klur kai ke banjia nakra daw ka banga kerpat kolong ya borok kinong sok snong jongi jela jongi nadu ki badang rit ki samla hadu ki orang ba ngakerpat begini trailang berkesurkar namar kani kalong kicing mentoy ya ke jela jongi borok kawai bad menta kani ke surok ranikor Syadong jeri, kaban mi sama sekolah, kaban ya sobak marah, mentah kelalong in full swing. Kaban ikwa ban pendep no kamploy, lada jia kini ke kalong kejing du nong, kabakrau ya ka jela ba ke stage. Ini tengah apil ban ngakerpat sisin pat, ba kini ki kena, ki ba thau kelumar, namar kani kamdon isu, ki ba thau kelumar, lane ki ba klem jam. Ki bakwa ban le ia ki kam ki ban yalam se kalon ada problem kumo pi ka warning kalong ka basai ba ka sarkar kamla ban susong ban supej ban susngap namar ka sarkar ka don na ka benta ka interest jong ke jela parokowi not necessarily ban on KSU tamangang sim ba kini kidei long no kum ki kena kum ki kunda kenja gunda ngam keno bade ki seng na ere nai tenrei kani kadei nganga imat kadei kaseng gunda kaseng nong tu ka ba ki kena ki sedang ban ya kata ngong pi namar ya mentang ngamla ban update namar kata ya kani ka kes sema kaya ka kes nong plus tu pimdai ban keli yang ayam ta nomor ba kani ya laka benta tenrei ka bang ngong pi ba kino ki breu nomor kiseng balang ngam ong ba kiseng balang ngim dot kam kiseng balang ki play ka rule ka ba dot kam ba ka bang sunat ba kiseng balang ha ki syakiat ki trei ba pin ong hakane kemi akun ko COVID-19 ki trei ba nadu ki borsnong ki borthau nadu ki seng balang ba per hadu ki seng diam ba per te menta ngi kren pa di development ngong pi don teng ki black sheep te nakadaw ngong pi ngam keno ban ong ba u khot jong kata ngong la long ki kena ki kunda te nginem ailat ki bukum kita yakini ki black sheep nginem ailat namala daga jaijia kumni na kapor ka ka banjia ka economy jong ke jela jongi ka ka banjia ka development jong ke jela jongi brokowi te nakadaw ngakerpat balong ba ya borok bangini trailang piong ki seng balang piong ki seng niam piong ki dorbar snong ki nongsong snong bro
ngang ada kerpat kolong batongin dia terelang bangin yo isi saya kata kajing kela hapo kajelai kajongi parokoi. Okay, thank you.